کیشا کمی نبونا کار باگشتی سال به سال بفراتر دبتن حالاتی جی نخوشیا خوشید بینن اش برکت گل بلنبونا پلین گرماتیه پتیویا و هم بکاره به زورتر دبتن لیکاره با پتیویش بوان نایت دابین کرن. نسبة الكهرباء كيما يعني تقريبا 40 صدى كهربوتت والجو قرمة وعالم تحمل نينا درجة حرارة قلب بلنده ما هي برجو هي محاولة بكن بلكي بشكل كهرباء بشكل زيادة بكن داملات شكل بشت راحت ياخذ الصيف. ده الكهرباء وصل جمانها لازمة هيك ترافق لايتي يعني ده دقات ودهات ايتن ياش حمي خراب ترتوي المولي كهرباء تشو ساعدك ساعدني بخويا تمامي لا بس ساعدك بتساعدك وصا دبت كهرباء مولدت نشي من بريده بدي شولي جبلی کو کیمیا کاره به آستنگ بوجیانا روزانه حالاتیان درست کریه زیان جیب دکانداران گهاندیه و زوربه یا کرستنوان حلیای نوش نافچونه. كهرباء موتورش خويا وقتی دیجی دیو ما volti كهرباء نوید یک جانوید يعني مولي از میگم 4 امپران المولي كهرباء میجونیه ما هاش كم كهرباء من المولي والفيرج الحمد لله تبينه شو اللي مستر كهرباء ويودوجي مولداجي فقيرات برد نوبي ما برد بس 4 ساعات بس ساعتك استراحه دتي او جي تاثير المد بتن بو خاصه بو هفيدي وبو قرموتي وكيف عمر شو نشم شو بكن فقير فاطسي كرم نبت امنا شو لابك ریوبریا کاره با زاخوش در دیار کرن کش پتوی زاخو کمتر کاره بود تحت خان کرن لو ما نشین کاره به بردامی دابین بکن. صرفيات باجر زاخو اعتمادات كتنسر جلك فاكتورا يعني ماكسيموم الزوستاني احتمال حتى 600 ميجا جي تريبارات بتن والنورمال جي تيتا صدى البن صدى جي بس وقت دم جمير لوكا الديف رابورت دومتين تقريبا ده حتى 6 دم جمير. حالاتیت نامبر کاره باگشتی مولدان داد جیان کاپری آستنگ داد جین اجبر کو کاره باگشتی یا کمو یا مولدان جی یا ولتی کمه یا شکار کفتیه سرارای بهیوی بونا حالاتیان چاره سریه لپاهر چاوره چاره سریه کنه. رعتمر کرسات نیوز زاخو